sugar na ka Phlim jong unong san Hima. It's boiling. Comedian na Johkhe ya wala Johkhe Maheh pat uba ka kerteng try jong kadai Marboon Laloo ular Riam Kynthei ha ka Phlim Johkhe.com khanang ba ki pat ba kin sngotanat yu ha ba ki pet ya ka Phlim kaban sapen i pat ba ha Bijou cinema shalong na do ka Tarik urisao arajar arpulai kapor ban pen i ya ka Phlim kalong south scene pen i kata ha kapor khat wei steng min step Architect no Pyni, Sun Shiteng Janmade, but Prabaji Janmade. Jekaniga Phlim, la day try de ki arngut, ki bre ki bana Johkhe, ki ba akru kum ki ting shop, kata uba Marboon Laloo, but uda o toy, kat ba ki puran pat kilong, rimiki de khar, but ke rishwa ya ka suchiang, ha ka ba, jekaniga Phlim, la direct bala penbit penbiang, do ba kiki garon. Na jingta, pelong jingta pada Kynthei. Nganong yo pi gani de gala sorning. Ladang as ngobu complain such siente ngan ai pi karaik ba era ka stupid. Hima la pakar pang bulainga. Shesla perthai. Oh, kumta. Dangkor kata kamad la ya nga. It's boiling. Serap sini. Mishwati ula adik ding berhem bah. Ding berhem kung ramai. Ding berhem kan ya ki Kynthei. Hisu kwa bay ban penwit. Ai karai jong mehang ni. Kat ba merai ngan hun bet. Tambah kata ro wasing wayai memelodi. Kene dai tam ngejabol. Kerja pliang teh happy kan. Dia tanya apa yang migi jora. Lepas nanggo. Ngani apa ne bamala. Bat menu iba jumbe dia pa. Ban chong ha footpath. Ni pa, pi tela supen hab jubor hi pi. Balai benhab jubon. Ngatingan kampesa dung ni bej. Bab habreu templot ni. Kungi bapong dingin ko koma adibas. Ngimi hap kerdan se bot bapong dikiri bok rinosep. Bulu pemi pare. Ani pi yang 1 2 3 teh. Ngamut 4 5 6 dan hadin.